Matuku mwonza mwai wa nana mwaka wa 1998 miaka 22 mivitu ni muthenya uvanitwe ngoni cia ene nthi aingi. Muthenya uyu ni wache otakithio va musini wa Ilovi indi itu ya cheva ya nina saa 4:45 cia kiokoni. Muthenya uu andu aingi maendete ivaloa nisio na angi maema nathi kama wiani na makambi ya muthenya wo o undu meka. Ivithukia ye yakitikie katikati wa musi wa Ilovi Embassy ya nthi ya U.S makomanioni malelwa Moi Avenue na Haile Selassie. O uyovo mali alato munene ni anangikie na andu aingi kuvingisika kiliko kumano na Ivithukia ye. Nguthu ya imama ikuyanana na livoti ya muvea wa usesei wa nthi makuita ivinda ya sumwa ili kuseovya bom ila mavithukiwe nyumba ino nayo imama sena grenade ina kavindani kau chaicheva kio na kimeto vala kuvikia umundi vya mwemaende na kwetela silikali ivikie na kutethesia alama isesiana na seimo nthini wa kiko kiita kiumamai itina wa imama ikuvika mwakoni uyu ni siakulile asungi mama vingu ye malike kundu kwa kuiangalika na parking. Ende musungi umwe niwe walikilwe ni wia na enda mesele muomoni wambeka na reception. Vala imama isi ya kisembomu esuva ukwa vau na yalivoka. Betha abena nze ili siya kuweba andwala maumi ya mbanga ni siyo bidhoke. Imweza aye ya kusilamia o ugethe abe mwia o ready webo wa kuweba andwala maumi ya mbanga ni sio bithuke iwo mama ikana terrorism ingi thani method ya keli thani kana nze ya keli thani ndi la yethe wano mama ina andu maumia ama isetia up a committee ya oya pata uzuiguoka ya mina kuibandu azu ouwethela so kwa Kenya after 1998 Bomblast ukakumbuka neza by National Disaster Emergency Fund ya edito ni Jim Nabaru pe report mamisi 1998 mabanga ema ebiandu ola wakebwa aiwa 650,000 maendero ba undu maebiwe so ko by report izu ya ndu maebetwe ya umetwe ni fund izu National Disaster Emergency Fund yeah. Wakili winena ni wataka okay endea so kila kivo in Kenya ku Kenya pena mwia umetie mitalatala ya andu maumia in terrorism kana umama ine tondu kwe Bomblast kwa mailoibwa lakini kila kitha kivo ni uya munene biwa serikali ni kusuvia madhayo na mali ya enende so ila kwethwa na mbanga ya muthemba tosu serikali ina moral obligation na legal obligation ya kutake up that role nejiva andwala maumeye mbanga nesu neitwa hospital ala maume ayiba la magwa ayiba hospital ala maume ya na yesu be andu mamusie etha be siana si ya mundu wakwiya ba ijebwa mutuiko munene ni watelemile andu miako ni mutu ya embassy ino ta nyumba ya cooperative na ufundi cooperative itina wa bom ino kutuika nyumba ya ufundi cooperative ilaya ya ngolova mwanzani ya valukile kumana na oito wa bom na siongolova sia nyumba ya cooperative ilaya ya utolua ngolova 25 sietekie mawevi ululuko maumamai uwe wa kutelemia muno na kila mundu kusuwa ni kiuyu. Kenya ingi ma dependi na goodwill ya serikali kana kula kwitha na uguo na ngo ya kwikaneza kwa andu ma serikali imaive kuyaizo kwa ni faili Kenya kwa ni faili pe US more than 6 kwa ni mbewa anda tu even I think Nairobi ke 10 mawiti judgment lakini sio hizo discriminate andu ma Kenya sio ndo paima ando twin Bomblast ya Kenya na ya Tanzania lakini judgment sio ndela chuma chetie za chuma si respect na NND ma America who still price of na pronunciation ya ando ma Kenya meiwata okay
kati wa alama akwie mayene nthi ma Amerika 12 vala ala onthe makwie ofisini wa embassy ya nthi ya US mai 46 kati wa andu ala onthe makwie maana 25 andu waingi ni maendeye kutiwa ni thayu kumana na maumisi ala makwatie. People really should sort their problems without terrorizing others. How do you expect this to support from people of Kenya? Kenya has always lived in peace against no one. Why should they target Kenya? Imama isi Al-Qaeda nisiye yumite kuthili chandi ya US. Vala kavinda katatani isi muno na Ivithukia yeya ilovi. Na yo embassy ya US nde moto ya Tanzania. Ya vithukiwe no imama ii na andu 12 moawa. Ni miaka 24 kuma kiko kita kiumamai cha kitika vande ya Kenya. Na ene ndhe ingi ni makomaniava. Kila mwaka kutua isiamboya na kuvanda mala tanzia ya ulilikano. Dilivoti Ivithukia mauvo. Ni va musini munene wa ilovi. Nitawa Mwende. Angela.